Mko poa? Pia mimi niko poa. Kama ni mara yako ya kwanza kuniona, tafadhali like, share, subscribe. Na kama umesubscribe, asante sana 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 kwa kuendelea kunisikiza na kuendelea kulike na kushare. Nawapenda. Nawapenda. Okay. Wacha niwaambie kuna kitu moja nilikuwa nataka tuongelee. Leo sitaki mosheni mingi. Leo sina mosheni mingi. Na sijapekua mambo mingi. Yenye nataka tuongee ni yenye unaangalia saa zingine kuna watu kama marafiki, kuna wale wanakutakianga mazuri na kuna wale wengine wanakutakianga mabaya. Najua nimeongelea mambo ya marafiki kwa mara mingi. So many times nimeongelea mambo ya marafiki. Okay? Lakini kuna wakati niliwaambia ukikuta ya rafiki yako inaongelelewa usiongee. Kama unajua ni rafiki wako ukweli. Na kuna mambo ingine ya marafiki unakuta rafiki ile wivu ako nayo. Ile wivu huyo rafiki ako nayo. Ni ingine imesoma. Imeenda group of schools. Kuna marafiki by the way. Mtu akiona tuseme umebarikiwa na kitu. Anakuambia, hey, I'm happy for you. Lakini, haiko hapa. Iko hapa. Kwa pamoja, haiko kwa roho. Roho iko. Lakini kwa mdomo. Na majority siku hizi ya marafiki wako hivyo. Kwa mdomo ndio wanajaribu kuonyesha, nimekufurahia hiyo kiwango umepanda, nimekufurahia umebarikiwa, nimekufurahia hapo Mungu amekufikisha. Lakini, my friend, haiko. Haiko kwa roho, iko kwa mdomo. Roho inakaa usiku, anashindwa kwa nini ikufanyikie? Kwa nini ikufanyikie? Kwa nini? Unaona? So, wakati wowote jaribu kusoma marafiki zako. Jaribu kuwaelewa, jaribu kabisa hata kuomba Mungu akusaidie kutofautisha hao marafiki. Wale ni ukweli, wale ni uongo. Sawa? Sababu siku hizi marafiki wamejificha. Kujificha.